Yes, reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze mwese mwahisemo kudukurikira by'umwihariko wamaze gutera intambwe ugakanda subscribe ku Ibendera TV. Reka nizere yuko umeze neza aho uherereye mu bice bitandukanye by'igihugu, by'umwihariko udukurikiye uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inshuti zacu z'abanyamurenge n'abahima mwumve ko nabateye yangusa, mwumve ko nabasuhuje cyane. Abadukurikiye bari mu Burundi mwumve ko nabaramukije, abadukurikiye kandi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muba muri benshi, ubutumwa tugenda tububona, namwe mwumve yuko nabaramukije. Nje kubatembereza rero, nje muri uyu mugoroba wo kuri iki cyumweru, ni tariki ya 6 ukwezi n'ukwa kane umwaka wa 2025, aho tugiye kugenda tuganira ku makuru atandukanye ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kugenda tuganira kandi intambara aho igeze muri aya masaha nyine, aho mirwano yiriwe kuri uyu munsi, aho bivuga yuko muri Uvira ibintu bitari byifashe neza muri Uvira, aho imirwano ngo yaramukiye. Imirwano yari ikomeye cyane muri Uvira, turi bugende tugaruka ku bahitanwe n'iyo mirwano, tugaruka kandi ku cyateye iyo mirwano ndetse nuko iyo mirwano yaje kugenda irangira. Turaza kujya Kinshasa kandi nkubwire yuko abantu ibihumbi n'imodoka ngo baheze ku kiraro cya Njiri kuva kwa 6, aho baheze nyine kuri iki kiraro. Uraza kumenya impamvu iki kiraro kiriherereye mu murwa mukuru muri Njiri, nyine abantu batari kubasha gutambuka, aho bamaze iminsi igera kuri 2 batabasha gutambuka kuri iki kiraro. Nyine ndagenda bigusobanura 5 kuri 5 nkubwire uko bimeze, wagwana impamvu yabyo byose, impamvu bimeze gutya. Ndaza kujya muri Ituri kandi nkubwire yuko umusirikare wa FARDC yishe abishaka, arashe umwana na nyina. Nabyo byose ndagenda kugenda mbigusobanura neza cyane, nkubwire iby'iyo operation. Ndaza kugenda nkubwira rero icyateye uyu musirikare nyine kwica uyu mubyeyi ndetse n'umwana wiwe, ndetse na nyuma yo kumwica icyakurikiyeho. Byose ni ku Ibendera TV. Ntabwo ari ibyo gusa kandi ngufitiye amakuru menshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaza kukubwira yuko nyuma yuko urugamba rutoroshye cyangwa se urugamba rukomeje kuba urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu bayobozi bayo yatangiye gushaka andi maboko atari ababirigi, akaba amaboko atari abarundi. Ubwo ndagira ngo nkubwire ko bamaze kuba babona igihugu gishyashya bagiye kujya bakorana nacyo, aho Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi weekend yagiriye uruzinduko muri kimwe mu bihugu by'inaha, aho yari yagiye kwaka umusada uzamufasha guhangana n'abasirikare ba Imufashe. Byose ndagenda mbikubwira 5 kuri 5. Nkubwira yuko nyine barimo baragenda bapfunda imitwe hirya no hino bashaka abayityariza FARDC nyine, kugira ngo byibuza nutanayifashije kurwana ayifashe kuba yazana abatoza FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine. Ibyo byose rero nabikubwira hano ku Ibendera TV, ngenda mbirambura. Nizere yuko nawe umaze kuba ukanda subscribe nyine, kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ariko kandi nabwo ari ibyo gusa, ndaza kubwira ko ubwicanyi bwo bukomeje kunyeshyamba za Wazalendo, aho aba Wazalendo bakomeje ubwicanyi buteye ubwoba cyane, aho barimo baragenda baca imitwe y'abantu bashishura n'uruhu. Byose ndagenda bikubwira babikorera abatutsi, ariko icyo ugomba kumenya nuko M23 imaze guhiga, ihize ibintu bikomeye cyane. Ihigiye ko ibyo Wazalendo barimo barakora, umuwazalendo we bazajya bafata barajya babikora bakubye nka 3 ibyo yakoze. M23 rero ifite umujinya mwinshi cyane, mwinshi. Muri aya makuru rero y'iri joro ndaza kugusobanurira ku bantu bajya yibaza aho Uvira iri ndetse naho Burundi buherereye. Ndaza kugenda nifashisha ifoto ndimo ndagenda nkwereka, rero ndi bugende nkwereka muri iyi video, maze nkwereke aho bitandukanira, nkwereke ahantu bihurira, dore yuko icyitwa Uvira, icyitwa Burundi ni ibintu byegeranye cyane. Niba ku ifoto nyine ndi bugende nkwereka, niba uri buze kugenda ubibonera neza, aho uwitwa Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste impamvu akunze kugira ubwoba cyane ndetse agahatira abasirikare be guhama muri Uvira kuruta uko bajya ahandi ariho hose. Nabyo ndaza kugenda mbigusobanura 5 kuri 5 mbiguhurize neza, wumve impamvu yabyo, impamvu akomeza kugira ubwoba, kuko kuva muri Uvira nyine uwinjira mu Burundi
ni metero zitarenze mirongo ingahe, ni ahantu haregeranye cyane, ni ugutera intambwe imwe, ni pate ni mirongo ingahe yonyine, ntabwo ari kure cyane. Ubwo ndaza kugenda mbigusobanura, kandi ahangaha ni naho haberaga intambara yo kuri uyu munsi yazindutse yahuzaga M23 ndetse n'abasirikare b'u Burundi, intambara yakomerekeyemo abagera kuri 20, ni mu gihe abarundi bagera kuri 5 nabo bamaze kuba bitaba Imana nk'uko bitangazwa nka The Kivu Morning Star. Ubwo rero ndagenda mbikubwira, The Kivu Morning Post niyo yagiye ibitangaza, ndagenda mbigusobanura 5 kuri 5 muri aya makuru. Agataho reka nizere ko wamaze gukanda subscribe, nizere ko muri comment wamaze kuba ugeramo, watangiye kugenda wandika 5 kuri 5. Ubwo nanjye nyuma yako kananga ndaje nigaragaze, ndaje nitereke yende nkubwira amakuru yo muri iri joro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko yakabaye, nta na rimwe nciye ku ruhande, yaba yanga yamaze kukubwira mu ngingo maze kugenda ngarukaho, cyangwa se andi menshi arambuye ntagiye nkubwira, yose ngiye kuza nyava imuzi n'imuzingo ngenda nyagusobanurira 5 kuri 5. ni nyuma yako kananga, ntoge kure. Yes, reka nongere ngo ikaze rero mu makuru ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Nizere yuko wamaze kugenda ukanda subscribe. Amakuru rero yo muri uyu mugoroba munyemerere nyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubundi niho ngiye kugenda nibanda mubwiri inkuru ivuga ko umusirikare wa FARDC yisharashe umwana na nyina mu ijoro ryo kuwa 5 ushize tariki ya 4 Mata 2025, nibwo umusirikare wa FARDC yarashe yegereye umwana na nyina ndetse nyina w'imyaka 20 Ibwanasura mu mudugudu uherereye mu birometero 39 uvuye muri centre y'ubucuruzi ya Komanda, ni muri territoire ya Irumu mu ntara ya Ituri. Amakuru rero aturuka aho ngaho yerekana ko uyu musirikare yagerageje gufata ku ngufu umudamu, igihe yangaga ibyo yamushukishaga rero nibwo umusirikare yahise afata imbunda ndetse ahitamo kugenda amurasa ndetse ahita yitaba n'Imana. Mu isasu rero kandi nkuko iyi nkuru idukesha Radio Okapi komeza ivuga, ryafashe umwana ufite hafi imyaka 2 wari iruhande rwe. Abayobozi b'ingabo bavuga ko bataye muri yombi uyu musirikare ugomba gushyikirizwa urukiko mu minsi iri imbere. Uyu musirikare rero akaba akoze ibingibi nyuma yuko agerageje gufata ku ngufu cyangwa se gusaba umugore, hanyuma uwo mugore aza kugenda amwima, maze afata umwanzuro ugayitse, umwanzuro wa mbere ugayitse afatamo kunyine kugenda amurasa. N'abasirikare ba FARDC n'ubundi bakunze kuvugwaho ibyerekeranye n'urugomo, avuga ko bakunda kugira urugomo rwinshi cyane, binatuma nyine n'ahantu hose bagiye n'ibikorwa byose bakora usanga byiganjemo urugomo, kuko nk'uyu nguyu yamuhoye gusa ko yari amaze kugenda ashaka kumufata ku ngufu undi akabyanga. Reka njye Kinshasa noneho mve mu ntara nkubwire ko muri Kinshasa abantu ibihumbi n'ibihumbi n'imodoka nyinshi cyane zitagira uko zingana baheze ku kiraro cyanjiri kuva kuwa 6 w'iki cyumweru. Ibihumbi n'ibihumbi rero by'abantu n'imodoka baheze ku kiraro cyanjiri kuva ejo kuwa 6 Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'umwuzure ukomeje kuba muri iki gihugu. Amazi rero ava mu ruzi rwa Njiri niyo yarenze inkombe zarwo, maze bituma umwuzure wibasira ibice biwegereye, ariko cyane cyane mu duce twa Ndanu, Petro Kongo ndetse no muri quartier ya 8 cyangwa se quartier witi. Abantu benshi kandi baraye ku kiraro, abandi baheze mu mamodoka yabo kubera kubura aho banyura, nk'uko byatangajwe na Radio Okapi ikorera muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko binyujije ku rubuga rwayo rwa X, ikaba ariho yagiye itangariza aya makuru y'uyu mwuzure ukomeje kuba hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bwinja uri kugenda uhagarika irujya n'uruza rw'abantu. Abantu bahagaze nyine batarimo baragira ikintu bakora, bitewe nuko imihanda yamaze kuba yuzura amazi, imodoka zaparitse kuva kuwa 6. Abantu baracyari ahantu hamwe, ntabwo kuhava biri kubakundira kubera yuko nyine aya mazi yamaze kugenda aba menshi. Rero
biravuga ko ibyabaye byateje igihombo gikomeye ndetse abantu benshi bagiye bitaba Imana bagenda bapfa n'ubwo umubare nyawo kugeza n'uyu munsi utaragenda umenyekana ariko komeza gukurikira ibendera umubare bamaze kugenda bagwa rero muri uyu mwuzure muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawo uraza kugenda umenya 5/5 reka nkiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi nari maze kubikubwira yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gupfunda imitwe hirya no hino ishaka abayityariza FARDC kuko byagaragaye yuko ikibazo kinini kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikibazo gikomeye abasirikare ba FARDC bafite ntabwo ari ibikoresho bidahagije kuko liste zagiye zisohoka zerekana yuko igisirikare cya FARDC by'umwihariko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ngoma ya Felix Tshisekedi amaze gushora amafaranga aruta ayundi mu president wari wese kuri uyu mugabane wa Afurika mu kugura intwaro zitandukanye zo kwifashisha ku rugamba. Ubwo rero bakagabaruna ko ikibazo gihari ari uko nkuko n'ubundi yagiye abishinjwa n'abagize inteko ishinga amategeko ngo uyu mu president ari kuyitaga ku kugura intwaro ariko byo gutoza abasirikare ntabyiteho nyine ari nacyo yagendaga ashinjwa kenshi. Mu butumwa rero buturuka i Dar es Salaam muri Tanzania kuwa gatanu ushize tariki ya 4 Mata nibwo Minisitiri w'Ingabo wa Kongo Guy Kabombo Muadivyamvita nibwo yahuye na mugenzi we muri Tanzania Stergomena Lawrence Tax. Icyari rero kigamijwe muri uru ruzinduko ngo kwari ukongera gutangiza ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi, hari gushimangira ubushobozi bwa FARDC nk'ishingiro ry'ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania. Ngo byari kandi ukureba uko hakongerwa ubushobozi abayobozi bakuru b'ingabo za FARDC cyangwa se za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine. Minisitiri rero Guy Kabombo Muadivyamvita mu izina rya guverinoma ya Kongo yarahagarariye yashimangiye akamaro ko gukomeza amahugurwa y'abayobozi bakuru b'ingabo nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Ati inzitizi z'ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byacu ni nyinshi. Kwangirika k'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitera umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Ubufatanye bw'ingabo zombi bugamije kuvugurura ndetse no gushimangira ubushobozi bwa FARDC. Turashaka ubunararibonye bwanyu mu guhugura abayobozi bacu kugira ngo tugenzure neza ingabo zacu. Impande zombi kandi zemeye ko hashyirwaho komite ishinzwe gukurikirana ishinzwe gutegura uburyo bufatika bwo gushyira mu bikorwa ubwo bufatanye, bikaba binagaragaza intambwe ifatika igana ku bufatanye bwa gisirikare bwongerewe ingufu. Aya rero niyo makuru yaragezweho muri iri joro nagendaga ngusobanurira nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ariko kandi ubwo ntabwo nkubwiye uko muri Uvira byari bimeze kuko imirwano yabereye muri Uvira muri iki gitondo. Mbere yuko nsoza ngende mbikubwira, abasirikare ba M23 nyine buye mutwe M23 bafatanye mu mitwe cyangwa se batanye mu mitwe n'igisirikare cy'u Burundi by'umwihariko hariya muri Uvira nyine, aho abasirikare ba M23 nyine barwanaga bashaka gufata Uvira, abasirikare b'u Burundi bo bakarwana bashaka gusunika M23 bayisubiza inyuma kuko bafite ubwoba yuko iramutse ifashe Uvira, bafite ubwoba bwo bahuje na president wabo Evariste Ndayishimiye bw'uko M23 yahita yavansa ndetse igakomeza yegera imbere isatira kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, dore ko ari ku mupaka byegeranye neza 5/5 kuva muri Uvira ujya mu Burundi ni ugutera intambwe, ni ibintu byegeranye cyane. Imirwano rero yabaye muri iki gitondo, habaye imirwano y'ishiraniro, abasirikare ba M23 bagera kuri 200 bagabye igitero ku basirikare b'u Burundi bari baraho hafi, ariko biza kurangira abasirikare bagera kuri 30 aribo bahakomerekeye nk'uko nagiye mbikubwira. Abasirikare b'u Burundi 5 nibo bahasize ubuzima mu gihe 2 ba M23 nabo barashwe, ariko bikaba bitaramenyekana, amakuru ataramenyekana neza nyine niba bamaze kuba bitaba Imana, ariko nabo bagiye barasirwa muri iyi ntambara yabaye muri iki gitondo. Ayo rero niyo makuru munyemerere ngane ku musozo wa yaragezweho muri iri joro, mbashimira uburyo kitwabanye by'umwihariko wowe twatangiranye kuva atangiye kugeza video irangiye, ndagushimira cyane by'umwihariko kandi wowe wamaze gukanda subscribe ku Ibendera TV ni iby'agaciro. Wowe wageze
ugeze muri comment ugatangira kwandika nawe nagushimiye cyane, wumve ko nagushimiye cyane, uri umuntu w'agaciro. Ubwo rero ngiyewe munyemerere tuzongere kubana mu makuru yacu ataha. Amakuru cyenda tubategurira mu gitondo saa 12 saa 6 z'amanywa, tukabazana andi makuru agezweho saa 12 z'umugoroba, tugaruka mu yandi makuru abagezweho ku mugoroba, nkasoza saa 4 nkubwira amakuru araye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero munyemerere mbashimira, ubwo tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere.